Inshuti bavandimwe mudukurikira tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Reka tunyarukire muri Congo turebe kuri ubu ikiri kuhavugwa. Muri Congo imyigaragambyo karundura yongeye kubura mu gace ka Butembo, aho abaturage bazindukiye mu mihanda bari kwamagana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo yajya mu biganiro n'umutwe wa M23. Ni imyigaragambyo rero abaturage bazindukiye mu mihanda, bari gutwika amamodoka, bari kwica abantu, bari gusenya amazu byakomeye cyane. Abaturage bari kwirara mu bayobozi, ku ngoro z'ubuyobozi, mu basirikare n'ahandi ntibari kubatinya. Ni imyigaragambyo abaturage ba Congo badashaka rwose ko leta ya Congo ngo yajya mu biganiro n'umutwe wa M23. Barabivuga rero, bazinukiye mu myigaragambyo mu mihanda bavuga bati ntabwo dushaka ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igirana ubwumvikane cyangwa se igirana ibiganiro n'umutwe wa M23. Ni imyigaragambyo rero kuri ubu ngubu itaramenyekana abamaze kuyigwamo, ariko ni imyigaragambyo iteye ubwoba. Abaturage bazindukiye mu muhanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bavuga ko bari bugene kwa Tshisekedi, yabyanga bakaza kwibonanira. Ni urugamba rero rwose rw'imyigaragambyo idasanzwe. Mu yandi makuru rero tuyakomereje n'umundi murema navuga muri Congo, igisirikare cyo gikorera mu kirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC biravuga ko kiri gushaka cyane ngo kuvugurura indege zacyo, kandi ngo kuri ubu Ubuhinde nibwo buhanzwe amaso mu gushakisha indege za gisirikare ziteye imbere. Mu kanama intumwa zikomeye zaturutse mu gisirikare cya Congo FARDC zasuye New Delhi kugira ngo baganire ku bijyanye no kubona indege z'indwanyi za Aegis Mk1 ngo zishobora gukora ibintu bitandukanye. Uru ruzinduko rugaragaza intambwe igaragara mu bikorwa bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byo gusimbuza indege zishaje zakorewe mu Burusiya. Umugabo w'ingabo zirwanira mu kirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe n'abandi bashinzwe umutekano bagiranye ibiganiro byinshi n'abahagarariye Hindustan Aeronautics Limited HIL, barimo injeniyeri w'indege uzwi cyane Kota Harnarayana. Ibiganiro byibanze ku mikorere ya Aegis Mk1 n'ubushobozi bwayo bwo kuba yasimbura by'igihe kirekire indege za Sukhoi 25 FARDC isanganwa. Kugeza ubu FARDC ikoresha indege zitandukanye zirimo Sukhoi 25, MiG 23 ndetse na kajugujugu za Mi-24. Gukoresha TGMK1 byerekana ko ari uburyo bwo kuzamura cyane ubushobozi, kuzana ikoranabuhanga rigezweho ndetse no kongerera ubushobozi bw'imirwanire. Izi mpinduka biravuga ko zifatwa nk'ingirakamaro kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo ikomeze kugira igisirikare cyo mu kirere ngo gikomeye kandi kigezweho cyabasha guhangana n'ibibazo by'umutekano by'iki gihe, nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga Military African ibivuga. Ubuhinde bwashyize ingufu mu kurwanira ibikorwa byabwo mu bucuruzi bw'intwaro ku isi, bugamije guhangana n'abandi bakomeye nk'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Mu kwibanda ku isoko rya Afurika, Ubuhinde bwizeye gutanga ibisubizo by'ingirakamaro kandi byizewe by'ubwirinzi ku bihugu bishobora kubona ibikoresho byakorewe mu burengerazuba bihenze cyane.
TJS MK1 yatejwe imbere kandi ikorerwa mu gihugu imbere. Ni urugero rwiza rw'ubushobozi bw'Uburundi bwo gukora ibikoresho bya gisirikare bikomeye kandi bihendutse. Indege za TJS MK1 ziri mu ndege ziteye imbere zifite ubushobozi bwo gukora ibintu bitandukanye kandi zihendutse. Ku gisirikare nyafurika nka FARDC ngo ni amahitamo meza. Ubuhinde bwiyemeje kubungabunga indege mu rwego rwo kurushaho kongera ubwizerwe ndetse no kwerekana ko ibikoresho by'ubwirinzi bwabyo bidahenze. Gushimangira amasano no kuboneka ku isoko, ingamba z'Ubuhinde zirimo kugurisha ibikoresho gusa. Ingamba z'Ubuhinde zirenze kugurisha ibikoresho gusa, ahubwo bugamije kubaka ubufatanye burambye ndetse no gushyiraho ibiganiro ndetse no gushyiraho igihagararo gihamye ku isoko ry'ibikoresho bya gisirikare muri Afurika. Mu gukorana n'ibihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Ubuhinde ntibushaka kugurisha byinshi mu bikoresho bikorerwa mu gihugu gusa, ahubwo bushaka no kugera ku masoko mashya ndetse no gushimangira igihagararo cyabwo ku isi muri uru rwego. Reka rero mbashimire mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro twabagezagaho 5 kuri 5. Nimukomeze gukanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi mukoresha. Gusa kuri wo utarudukurikiye, reka nkubutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Twanyarukiye muri Congo maze tubabwira ko abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gace ka Butembo bazindukiye mu myigaragambyo bari kwamagana ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yagirana ibiganiro n'umutwe wa M23. Mu yandi makuru kandi, igisirikare cya Congo gikorera mu kirere biravuga ko kigiye guhindura imikoreshereze y'indege zo mu kirere z'intambara maze zikagirana ibiganiro na Buhinde kugira ngo babashe kuba babona uburyo bagirana ubuhahirane mu bigendanye n'indege z'intambara zo mu kirere.